Narcisi djeluju nepobedivo, ali postoje ljudi pred kojima gube svu svoju moć i beže kao uplašena deca. Ovi ljudi predstavljaju njihovu najveću pretnju jer vide kroz njihove maske. Oni koji ne reaguju na manipulacije. Narcis živi od vaših reakcija, od vaše ljutnje, tuge, očajanja. Ali kada naiđe na osobu koja ostaje mirna, koja ne upada u njegove zamke, koja ne reaguje na provokacije, on gubi svoju glavnu moć. Bez vaše reakcije nema ni njegove kontrole. Oni koji postavljaju čvrste granice. Narcis ne podnosi ljude koji jasno kažu ne, koji ne dozvoljavaju da ih gaze, koji ne menjaju svoja pravila zbog njegovih hirova. Ovakvi ljudi ga prisiljavaju da se ponaša normalno, što je za njega nezamislivo. Oni koji ga javno razobličavaju. Najveći strah narcisa je da ljudi vide kakav je zaista. Kada naiđe na osobu koja ne ćuti o njegovom ponašanju, koja govori istinu o njemu pred drugima, koja ne štiti njegovu reputaciju, on ulazi u paniku i beži. Ove tri vrste ljudi narcis izbjegava jer ne može da ih kontroliše. Oni ne ulaze u njegove igre, ne dozvoljavaju mu da ih koristi i ne štite ga od posljedica njegovih postupaka. Ako želite da se zaštitite od narcisa, postanite jedna od ovih osoba. Naučite da ne reagujete, postavite granice i ne bojte se da kažete istinu.